kaisa koktwma kaham jotoni bagwi koktwma kaham sal kedengma romui pais bemar hamya bai manjagwi tongnai rokni bagwi koktwma kaham wana nakwrwi tabok nini ani ganao no phai sopaijak Bishramganj Bazar no phai sopaijak pais tei jormo bemarni Dr. Badal Deborma rang kisa bai no nini bemar hamya no hamrui manai gobangma borok no hwnui tongo bithi chawi o bemar hamya manjagwi tongkhe dati khe kwrwngdi takhok Ajit Deborma tei takhok Shahid Deborma takhok Ajit Deborma contact 700501646 takhok Shahid Deborma contact 8837328069 kaitor medical hall Bishramganj Pais dagang lagi mata parang ke para pupur bari sama do bubur tegang mani ini pas lagi kam masuk pa tabung najak khada na najari bahai ma tong najak hatau najak bisa amna lama nu tong ma jeta ni kita bahai समस्या ando hente pai mani dukha 3-4 bot ini खाई नाइजो था नाइजो परे हाजी कम था Sino hal nokni bungka kaitor medical hall Bishramganj Lenglama hatini opposite side vegetable market haikaba Koktwma Bazar ni jagomo barono senior chamber haike medical hall Samo oro hanyaro kaitor ugi ekro sang বিশেষ খাইনে sini bororokni bagino tani moba onek pais unjangnai rok tongo borok saragya haikaba lasijagi sarai aro phone ni tongo aboni bagai borok doctor rok naitogui mai ang tongon bagai ang doctor Badal bai ang contact khaime bisingo bo pais ni specialist ayurvedic ni doctor gabono bai jogojog khaine ang o Bishramganj no kaitor medical chamber ko bhaika abon pore tabo no jotono je pais unjangnai rok naijagwi mano haikete kaisa jara chormorok bangla bai no chormorok tei junno rok jara bugi tongnai rok manjagwi tongnai rok borok bo toro ayurvedic ni treatment khaijagman fokus semua haji cerai ini kami ampai bisa para mengenai baik sebarang kita mau ini akan dengan aku lo bisa boleh lokal bahaya ini saja aku bahaya ini aku lo bisa serai kita ke mungkin apa lagi bisa mulai ini lalu বিশেষ খাই পালস পুইলা মানজাকমানি লক্ষণ মখাই গ্যাস ni problem leptin পসাঙ্গ leptin খাইনা থামপরো ফাটিও ফাটিমান বিসিংতে আবো কে সাংটাংতে আবো ওয়ারিনে ব্লাড ফাইও থৈরক ফাইও গে আবন বাগিনে আবো অনেক সময়ও কাশা বথায় হেঙ্গি বাইরিঙ্গো আবন বাগিনে ও পালস মহাপাশে লক্ষণ নুকজাকতা পালসিনি লক্ষণ বেশিরভাগ সিনি যে খিতাই লামা আরো বেশিরভাগ সিনি প্রবলেম নুকজাগো কারণ খিনা থাঙ্গাকে ইয়গো বা ঠিক রাগ রকম থাঙ্গে অনেক সময় প্রবলেম ওকে পেন গো সাও আবন বাগে আপনার সিং সাইমেন সিনে মোবাইল সিনি টঙ্কা আর যে বেমার বাজার থেকে উনি বেশি যতই অনেক সময় সাংতে কারণ খেল খাইয়া নাইকিনি খাইয়া ডক্টর নাইকি আংকে অনেক সময় আব সাংতে এরম লক্ষণ থাও নং মানে খিতাই খিনা থামপর প্রবলেম অনেক সাংতে ক্যান্সারও বাকি বাকি মানতা এগুলো ডক্টর ভাইও ডক্টর বাদল ওকে আয়ুর্বেদিকনি পালসনি স্পেশালিস্ট ডক্টর বহনায় রবিবারও ভাইও তাই সোমবার বৃহস্পতিবার
o 3 din bo phayo bo Ini biji dok busuk rok na nang busuk. visit ni kon निर्धारित करे बन abo पहिले abo ni abo no नायग्राओ नायमाय बिसिंतै bo bahai condition abo ni बिसिंतै har bo kok salayo ar बिसिंतै borok abnai Tabok kami amtai o je ini yang kana ini kalau kami amtai kamu kami ang sanamu tongo sino Bishramganj ni sudu Bishramganj ni simi phaya pal sarate par rajoni noi kro phayo ni ang dolai gumuti ke ayang sini kumlong jirainiya simna borkato bibinno jagani no phayo sini gro hamaibo thangba kya maximum bebak hamjak ni sabayo jotono hamkam baksaba khumkhai kolkhai sahoro ang o pal igoro phaimani bisingo Bishramganj Dr. Badal bai naijagman bisintei hamkatabok ang tabo bebak chaiman o ni satab sini boni bo rajthana pai khayo boni complete bo ayurvedic ni pals ni completing khayo rajthana file sara kamu tadi tam lagi. bo abo sara generic patient banayo tabo nini kulungkusa haino normal abo herok nayo bo bibinno ye samani pen man aptiro naita tamke specialist ke bo pulse fistular tai চর্মরোগ tai junno rok abo hai goponi jedi hamjago abo hai rok no bo naite Bo je nai rumani a biti rok le oro mara manto. ikro bebong no manthogo ikro kaitor medical hall ikro bithi barai bebong no ব্যবস্থা tongo tai ikro blood ni abo bebong test khaijago mane kono jaga ma thana nai ikro bebong sep sap khaji manthogo Je norok kerna rok le je Koktwma maro. kerengna ningke kokdo ani mungke Ojit Deborma ang ikroni no ang o je tamnai o tinta lab tai o medical tai chamber mon bai na ang no naikini khlayo ka ang bai no kokdo tei kurungde an kokdo number angka 700501646 no je kono time ang bai kurungi man